Betul dalam langgera sang siwa, sayuka patah gaki kapincang, lon side habari kamunala yang kana tada keulun tuan, lon side habari kamunala yang kana tada keulun tuan. Baatamku seluta kebang, tajok negara menjak jengerang, menyana sanggup sagup nerama kaui bayangan ketulusan. Alhamdulillah kudrah iradah yang dihikmah ke Bandung insan nyona pertemuan rekung tengagrah laut yang luah lepah jemerang bek dile awai neurai surah ngetanyang bala hajat pinangan mesebab ulun kuntum yang ringkah gaki dua belah mentang tat pincang. Ilmu tauhid sepit ngan tufah ngenturi Allah mentang tat buram, mantang tat ubid lekit gah bijah, mantang badaya ulun meulang lagak lang taman hiasan ulah sari bek patah benata siram bukan long tula atapak hanaglah nibaknya sagona perasaan bukan karena rasa luncurah sakit tak lepah masa hubungan bang edo gawa sutra gepegah akibat kisah tinggai kenangan awai tak mameri mehlam kuah tajam bo panah tamah belajan kebita trauma dada sang bicawa tege kebahala gapai halung tada curah yang mewah moto plat merah istana 8 halalung harap genap jumlah ada pegah nakapai terbang pekasih pikir tangke babira rata celah atut ulam ulun tak gasin miskin kan mewah beake telah singgah menyesal segolong sirah rasa kuah segolong bicah limangan gantang andai na urang benteng peglah hadang langkah bek barayuan mesebab ojakan darah cedah bek je tingkah lain rebutan sebab bang Fardi dalam kisah getim darah mustoyang hadang kulit bah wortel sebel menempah
kawan